megalayapost.news. Namar babun kipad ba akila shakta batun hakalit kawan ning ba kasurok ba National Highway 6 hariboy nagajing sni barbun kitli ha kisurong ka VPP riboy youth wing mentagas ngi omtang bakala pensngaw show deputy commissioner kariboy bat kala let ru ban kendu bar ai sundan da dorkas ban penpa holor ka jing sni jong kane kasurok ba baladon kam ban marmot mardor hakane jing let kendu bar ai dorkas show deputy commissioner kariboy layalam daw general secretary ka VPP youth wing uba garlanding sun baladon langru executive member ka state youth wing ka VPP uba David Umwi lambat kuwi kid khon nong yalam bakuran shikilal patai khobor uba David Umwi ulaong bakadaw kabala penlong ya ka VPP youth wing nariboy belet kendu yo deputy commissioner kariboy bat bala IT ru da kador khas kade halor ka jingmai kipaj ba na ka jing sedang sniu ka surok National Highway 6 babun ki benta kila sniu ba long thliu ka babu jingmai ki kalipaj ba ki balet bawan leng ba kane ka surok ba ulaong ru bana kalyang ka VPP kala karpa juryo deputy commissioner ba unshim khialem ban yekran halor kane ka jing sniu ka surok ba National Highway baru kejing yang pathar kitrok he haki surok ba babu jingma berkamlong ka basungan ki kalipat ba berwat ikipat ba bayat bayang leng ba kani ka surok ba VPP state event dapat di pegang untuk VPP boy dia awan tentu DC kani ka kami boy apa nagaseng alap makatu kini pol ya kini surok shelter jong National Highway kam baslang na mau kedom ha tu sini kabakut jong ka saidan maba nakaliang katum ka jingya wa jingkep kini nakaliang seng in alap ba nakaliang ka road department ka aslang klong kini ka nai hai ka aslang klong ka topping jong ka surok magiran dibentak ba mo tiat di ka jingke kalong ba hai kini tindak tayo balik Desember ka pun tinja ti ba akum kipat ba jong ni ka kadang katakan kita ikut kenal kamtam dia nak yang jadi pembal jumi dan itu ribai kila pentau ba tadi gajing le jong kan nyahai kadi gajing le wa bah ndai gajing pentai pat ya kam kalong slam plat nomor ba kena tek nata gilap ba peringkai kini dia dan bentar ba klok gajing klong kata ka di lok nu om dona ya agency legend system di dalam bentar ba sempas kita ya kinyat mau kalong halor kita di satu kebetulan accident. Accident kaja kakak ni. Kita kalian untuk masing on ICT sa DC. Kita kalian untuk DC la sim ni kan ni jing pesawat ini pada makubur di ban. Unyakan ni diterap pada pek kaptam itu di POD pada police department. Kebaan kalau kebah nak kalian jadi sistem bagi buat kitrop bayar liba kan ni ke National Highway. Pendaya kampung ni kinsa balong farming idon kita dibayang ke jinsa kapkom ka kenduan ba ya kita pergi ke he undi yang depak apong di jaka bakadong ke surok maka di sibenta jaka National Highway ikra tadi kita kita pun kabu jinga kampung Cilong Lake Nawan mangi sutu ya National Highway ke speed niat average komuno di phone no ko kapo kan sispa dan kita ke hajin jubo di speed tentang harang yang kinsa kendong kalau warna ini mensal accident dia nak kalian jungi nak kepak di sini menunjukkan di bawah batu ipek ya kani hai kamtam di police department makin siam ni kani ka bentar kenang bantu ke sisuk inong lek nawan di ni so tenak ke kedua entas ni kalau besok bah nak kalian dulu hadir melapik di sini nak ai ki improve dan tidur kita tiba kita cap tiba kasurok kam ilong su kamtam lu nilapan sa kiway pagkamanta kalong ba silentel yung National Highway tindapit hinya sekadong itong kita ki clear hindi ki potholes diba kadang ni disi ikinang head na kajing ban tila ada kading tulang na kani kalaban buo ikajing mesaw kamtam le kalunti sikin ba kinong let kiyat na kalyang ulang ba unyakan kani magka bor halor tiba kumjuro ba na kalyang ulang ba tabala ni keluar kami rekam. Kebalaan kalau ba kadang sa kaway ru ka surok badi kapal dulu kanya di pihak bypass bandung buat sa muslik. Ikani surok kami surok ka ba dang mentar ang ato kani kani surok ka bala pun jadi gimana mengelai ba kadang gajing siang. Ba kadang ka pol black topping. Jadi ka basusi kalau ba tadi gajing siang tang si po hadin one stop arong no. Di menta pinalay akampam ay postap la ba kalong galhu kapung wat kena skol kabu jing iki banyak ngila kapak ki da kunung
subhabat kini nakayang tu di po ripay ko po di kini kampuay kini normal ba ta kali kawan ko dia so gantong ba di teman ba nakaliang tumi kay bangilang bu university pa kasi kan ba tipon hanon kisap di go jini naman kami kita ngjigo jinam ni ari ngiot nginam ng mata kabaha kabit jok kita sa sino dibayat ba kan ira sudok national highway pa kamju di bate ito dibayat ko pa bentak ba pero beri boy naso ai ko play mo tantaw de ya ka vi yu beng di boy di long di kalung sun ba di ba tam song thai để đi issue thì là tết thì bên ta có khen thì bà cũng chỉ phải bạn một số cái độ về điều gì sinh viên thì cái đó tôi ta như là cái cũng phải nghe scam và nên như sao thì cái bên bà nhìn tôi phải việc sọc của ha thì sinh viên của ha đang là cái còn một bạn bạn lòng của số Lepas ni di layu banyak penduduk yang Deputy Commissioner dan Karibai kalau ke Ui kamat kalau ba kanjeng berat pathar jom cepat ba ya plastik juru dengan littering and dumping hati tu roadside jom dengan national highway ba di layu ban ni tu dia kini kamat DC baru popular di sini ya kena kamat nama kalau rawatan kam kumbang i ba hati national highway ibu ru kanjeng kerpat kamat jom DC kalau baru sini kia kalau berai pun ke penja camping na kabenta ki paiba makin nom berat nyut lumar kan tentang di plastik tidak dulu di jaga aku mampu sang bangla tidak berat buat di siar yap is ki yap berat kawan ra ya kai ka bang balang mas kawra di Smautung bat kabakta ru ka pa kia Megalayapost.news